श्रुतय ऊचुः जय 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 हे यजामजितदोषगृभीतगुणां त्वमसि यदात्मना समवरुद्धसमस्तभग अगजगदोकसामखिलशक्त्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना चरतोऽनुचरिन्निगमः बृहदुपलब्धमेतदवयन्त्यवशेषतया यता उदयास्तमयो विकृतेर्मृदिव विकृतात् अतरिषयो ददोस्त्वयि मनो वचनाचरितं कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानृणाम् इति तव सूरयस्त्याधिपतेऽखिललोकमल क्षपणगधामृताब्धिमवगायतपांसि जौ किमुत पुनः स्वधाम विदुताशय कालगुण परम भजन्ति ये पदमजस्रसुखानुभवम् धृतय इव श्वसन्त्यसुभृतो यदि तेनुविधा महदहमादयोण्डमसृजन् यदनुग्रहतः पुरुषविधोऽन्वयोऽत्राचरमुन्नमयादिषु सदा सतः परं त्वमथयदेष्ववशेषमृतम् उदरमुपासते यऋषिवर्त्मसु कूर्पदृश परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयोदहरम् तत उद्गादनन्त तव धाम शिरपरमम् पुनरिहायात् समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे स्वकृतविचित्रयोनिषु विषण्णिव हेतुतया तरतमत चकास्यनलवत् स्वकृतानुकृति अथ वितथा स्वमुष्ववितथं तव धाम समम् विरजादेयोऽन्वयन्त्यभिविपण्यव एकरसं स्वकृतपुरेष्वमीष्वबहिरन्तरसंवरणं तव पुरुषं वदन्त्यखिलशक्तिधृतोऽंशकृतम् इति निगतिं विविच्य कवयो निगमावपनम् भवता उपासते ग्रीमभवं भुवि विश्वसिता दुरवगमात्मतत्त्वनिगमाय तवाततनो चरितमहामृताधिपरिवर्त परिश्रमणां न परिलखन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते चरणसरोजहंसकुलसङ्गविश्रेष्ठगृहा त्वदनुपथं कुलायमिदमात्मसुरेत्प्रियवत्
चाराते तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च न बतरमन्त्यहो असदुपासन यात्महनो यादानुशया भ्रमन्त्युरुभये कुशरीरभृत निभृतमरुन्मनोक्षदृढयोगयुजुरिदियन् मुनया उपासते तदरयोऽपि ययुस्मरणात् स्त्रियो निभृतमरुन्मनोक्षदृढयोगयुजुरिदियन् मुनया उपासते तदरयोऽपि ययुस्मरणात् स्त्रियौरगेन्द्रभोगभुजदण्ड विषकधियो वयमपि ते समासमदृशोऽङ्घ्रिसरोजसुधा क इह नु वेद बता वरजन्मलयोऽग्रसरम् यता उदगादृशिर्यमनु देवगणा उभये तर्हि न सन्न चा साधुभयं न च कालजव किमपि न तात्र शास्त्रमवकृष्यशयित यदा जनिमसता सतो मृतिमुतात्मनि ये च भिदाम् विपणमृतं स्मरन्त्युपदिशन्ते तयारूपितै त्रिगुणमय पुमानिति भेदा यद्बोधकृता त्वयि न तथा परात सभवेदव बोधिरसे सदैव मनस्त्रिवृत्ति त्वयि विभात्य सदा मनुजात् सदा विमृशन्त शेषमिदमात्मतयात्मविद न हि विकृतिं त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया स्वकृतमनोप्रविष्टमिदमात्मतयावसितं तव परिये चरन्त्यखिलसत्त्वनिकेततया तावुतपदाक्रमन्त विगणय्य शिरो निर्वृते परिवयसे पशूनिव गिरा विबुधान पितांस् त्वयि कृतसौहृदा खलु पुनन्ति न ये विमुखा त्वं करणस्वराडखिलकारकशक्तिधरस् तव बले मोद्वहन्ति समाद्यन्त्यजयानि निशा वर्षभुजोऽखिलक्षितिपतेरिव विश्वसृजो विदधाते यत्र ये त्वधिकृता भवतश्चकिता शिरचरजातय स्युरजयोऽथ निमित्तयुजो विहरौ दीक्षया यदि परस्य विमुक्ततत न हि परमस्य कश्चिदपरो न परश भवेत् वियत एवापदस्य तव शून्यतुलां ददता अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगतास्तर्हि न शास्यतेति नियमो
ध्रुवनीतिरथा अजनि च यन्मयं तद्विमोचनीयं त्रिभवेत् सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया न घटत उद्भव प्रकृतिपुरुषयोरजयो रुभययुजा भवन्त सुभृतो जलबुद्बुदवत् त्वयि तयि मे ततो विविधनाम गुणैः परमे सरित इवाणवे मधुनिलिल्युरशेषरसा मृषु तव मायया भ्रमममीष्वगतभृशं त्वयि सुधियो भवे ददाति भावमनुप्रभवम् कथमनुवर्ततां भवभयं तव यद्भ्रुकुटी सृजते मोस्त्रिणे मीराभवचरणेषु भयम् विजितऋषिकवायुभिरदान्तमनस्तुर्गम् या इययतन्ति यान्तु मतिलोलमुपायखिद व्यसनशतान्विता समवहाय गुरोश्चरणम् वणिज एवाजसन्त्यकृतकर्णधरा जलधौ स्वजनसुतात्मदारधनधाम धरासुरथैस्त्वयि सते किं नृणां शयत आत्मनि सर्वरसे इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरताम् सुखयति कोऽन्विह स्वविहते स्वनिरस्तभगे भुवि पुरुपुण्यतीर्थसदनां ऋषयो विमदास्तौ तभवत्पदाम्बुजहृदोगभिदङ्घ्रिजला ददति सकृन्मनस्त्वयि आत्मनि नित्यसुखे न पुनरुपासते पुरुषसारहरवसतां सतइदमुत्थितं सदिति चिन्ननुतर्कहतम् व्यभिचरति क्व च मृषा न तथोभययुक् व्यवहृत ये विकल्प ईशितोऽन्धपरम्परया भ्रमयते भारती त उर्वृत्तिभिरुद्धजडम् न यदिदमग्र आसन भविष्यदतो निधनात् अनुमितमन्तरा त्वयि विभाति मृषैकरसे अत उपमीयते द्रविणजातिविकल्पपथैर्वितथमनोविलासमृतमेत्यवयन्त्यबुधा स यदजया त्वजा मनुष्येत गुणांश्च जुषन् भजति सरूपतां ददनु मृत्युमपेतभग त्वमुत जहासिता मयिरिव त्वच मातभगो मासि महीयसेष्ट गुणिते परिमेय भग यदि न समोधरन्ति यतयो हृदि कामजटा
दूरादिगमो सतां हृदि गतो स्मृतकण्ठमणि असुत्रिपयोगिनामुभयतोऽप्यसुखं भगवन् नानापगतान्तकादनाधिरूढपदाद्भवता त्वदवगमी न वेत्ति भवदूथशुभाशुभयोर्गुणविगुणान्वयांस्तहृदेहभृतां च गिर अनुयुगमन्वहं सगुणगीतपरम्परया श्रवणभृतो यतस्त्वमपवर्गगतिर्मनुजे द्युपतय एव ते नययोरन्दमनन्ततया त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननु सवर्णा ख इव रजांसि भान्ति वयसा सह यच्छ्रुतयस्त्वयि फलन्ततन्निरसनेन भवन्निधना